Аԥсны Ахада иалхрақәа рзы аконституциатә закәан инақәыршәаны акандидатцәа аԥсуа бызшәазы аԥышәара арҭароуп. Акандидат ахатәы бызшәа ахьынӡаидыруа ҳаилкааразы алингвистикатә комиссиа алахәылацәа ишьақәдыргылеит аҩра, аԥхьара, аиҿцәажәара рыла ихибарҭәаауа адҵақәа. Урҭ рахьтә ҿыц иалагало ирзааҭгылеит алингвистикатә комиссиа ахаҭарнакцәа. Азҵааратә форма маҷк иҳаԥсахит. Ишԥа? Иаҳҳәап ԥахьатәи акомиссиақәа раан ианҳадаҳкылоз хәҩык ауаа ҳтәан, дааиуан ауаҩԥсы, нас сара исҭахыз атема сиазҵаауан, агьима атема диазҵаауан, абри маҷк агәынҷыхьа снаҭо салагеит. Убри аҟынтәи убас еиԥш ҳаӡбеит. Хәҩык ауаа ҳтәами, хԥа тема Аԥсны иарҳәо зегьы ианырҵеит, насгьы ԥасатәи арқәа раан убас еиԥш азҵаара ақәдыргылон. Иаҳҳәап, шықәсҩыжәибар иалгаз ауаҩԥсы ажәытә алфавит лоуп, аҩрацәашьҭло шықәсҩ-ҩажәа рыла аԥхьашьа изымҵазар, уи акыр ичеиԥҳәа иҳаԥхьаӡан, убри аҿыцла алоуп ишышьақәыргылаз. Аҩышьаԥҟаратәы ҳҳәозар, акандидатцәа ирымоуп алшара ишырдыруа ҳаҩразы. Алингвистикатә ԥышәара ԥасатәи алхрақәа раан иахысхьаз акандидат ҩаԥхьа икандидатура ақәыргылара иӡбазар, уи аԥышәара имҭир алшот. Иазгәаҭатәуп акандидат аԥышәара аниҭиуа авидеокамерала ишҭырхуа. Уи авидеонҵамҭа алхратә комиссиа хадаҿы иҟазаауеит. Акомиссиа алахәылацәа Ҳадгәыр Арӡынба аԥсуа бызшәазы аԥышәара иҭиит ҳәа шьақәдырӷәӷәеит. Теориала ҟәымка практикала уцәажәаразгьы иҭоуп ҳәа уаҳҳәон. Агәыцки румада, агәабжьы румада, аиааира дуқәа уаԥхьаҟа инеиуа ҳара аҭаҳмадцәак ахәхабжьҭмацәак ҟаиҵан, абри ишуҭиз ззыршаҳаҭуа ашәҟәоуп. Анцәа инаҳарҭата. Аԥсуа бызшәа аҳәынҭқар Ахада ибзиаӡа идырузароуп, дацныҟәароуп, аҳәынҭқар абызшәа ҳацҳарароуп. Иҭабуп даараӡа. Иара убас ашьыбжьышьҭахь алхратә комиссиа ахадахьы Ҳаслан Бжьани аҳтәыла ахадарахьы кандидатс иқәыргыларазы аԥшьгаратә гәыԥ алахәылацәа анапаҵаҩратә бӷьыцқәа наргеит. Мы сегодня принесли весь перечень необходимых документов для регистрации Бжани Аслана Георгиевича кандидатом в президенты. Подписные листы собирались в течение 10 дней, собрали даже большее количество, чем необходимо по закону. Сегодня мы весь перечень документов принесли в Центральную избирательную комиссию, и Центральная избирательная комиссия в течение 10 дней будет проверять все документы, в течение 10 дней должна зарегистрировать Аслана Георгиевича кандидатом в президенты. Алхратә комиссиа ахада ишьақәнарӷәӷәаз ҳтәыла ахада иалхрақәа ҽырзыҟаҵареи урҭ рымҩаԥгареи рзы ауснагӡатә план инақәыршәаны ажьырныҳәаҩ-жәибар рзы ихацыркыз аԥшьгаратә гәыԥқәеи апартиақәа шәҟәырҭагала рахыркәшахот жәабран жәеиза рзы. Амра Зарандеԥҳа, Дэвид Анқәаб, Аԥсуа телехәаԥшра.